whawhairo ne tātou te ola mo te malosi. Pongi ai wana whakamilianga mo tō ulanga tana kapatasi. E whawhairo ne tātou te whawhaftai mo te vikinga. Iai, te ke lau tutu tātou kawa sumai te pesi. Mata te kapokinga tātou mua te tua. Me nei ko te aso te manu malo te riki ke whiwhia tātou o whamasaua. Ke whai tōtau. Te tua te mtota mana a te rangi. O te tua koe te la e manunga koe kai siri whakoi mea katoa. Mai se ko tua lofa, mtoa ta whai i lunga i. Tenei como fai nei mātou, whare mai roto i tō, whare tapu, whatu ki o mua tu tō taulanga whawhawhtai. E tusai ko tau whakatokanga ki o mtō langa. Mea takitasi o mai ki mātou, tere ki o lama te marosi, maua nei mātou, whakatasi whoki e inu. Mo whamnianga ki o mtō langa, ko la e sin whairo, o kato toa nei mātou. Mai e lava kai toi o whakairo nei mātou ia o te whiawhia marunga ia te whiawhia ki aso te nei te tuote mai mātou whamanatu atu i utino tangata o koe te tuote o koe ki taro nei ke pena whoringa koe whoringa whakati whoi tino whai whoki o matea nei mātou koe o whoringa e wala i tautama o Yesu. Te tua te tulanga te nā e marunga e te matou mai ki o mua o patu te matou whakawhitai. Mo te tau me aloa whasirisiri mai ne koe me te mawane i mātou o tau whakaurutanga. Akai whairoa mātou ko te mea ke penao. Ka whatas mai tō nganga, ke takitaki nei am tō roto mo tō mawhawhau. E pena whauki e whakalongona, e ia te tāua. Tau me arofa ne tuku mai, am tō langa, takitako tas. E pena whairoa whamomua nei mātou i am tō langa. Whangina ne koe ki matau tāpokinga te nei, o mai tō nganga, ke pena taki neia, o roto, o mawhawhau, ke whaine mātou o roatu, ke a koe o wale te tāpokinga, ke ngana tono mo te whakamaonu, ke pena whoku o wikia, whairone mātou koe nei, ke o koe atu i te sena te mai. Ko ingo Yesu te nei ko talo atu i mātou. Amen.
Pikian tātou te rofa, te tua te pese ko whatok mai, te kinga te tua ko whatok mai. luka te matau koe lua, luka te matau koe lua, na ke whai tau patas tātou mai te whai umu mua, na ngata mai te whai umu koe lua se fu. Luka te matau koe lua, whai tau patas tātou mai te whai tau umu mua, na ngata mai te whai tau e lua se fu. Ka whai ko maua, ka mani mole te whai tau. Aso e koe lua, na ngata mai te whai tau umu mua, tuku pai sa
tua te pese, ko whakataka mai ka whai, ko tia te pese, ko whakataka mai e stokotoro, tō tau sang, tau nganga wharafitai, whakatau senga, o nisi o mana konga tātou, whai e o tia te pese tena. Wikia te rafa te tua, pese. Aulia mai mātou ki te taso Christmas. Ai ka tausinga, au sanga Christmas te mātana, tēnei ko mai mātou tausanga. Whakatai mātou te atua mō mea lei e uke, ne whakatoka ne koe mō mātou o rana kaka. Mea palai, ka tēnei
mātou ki o matoma. Mea ko lai sai le mātou ki o matoma. Kaka te tonu mātou te atua. Mene māfua katoa mai a mea nei kona. Mai runga tau whakasoa mo mātou wa. Whakawhai te atua ko a whaine mātou kau whakatasi. Ai au te nei ka whai te ako. E kaka tonu mātou i moto tamanu. Me moe mātou i te pō. Ane tausi. Pui ne koe mata uola whakau wau. E nei ko te whanu ne koe mātou i aso. E nei, hau poko whoki ne koe te aso e kasi. I runga i muto o langa tātou. Whakakai mātou. E whoki mātou te atua. I tō wangana tātou mo tēnā kisoasoa ni mai i aso katoa te o langa. E o kiroa e whai ngā tā mātou ki oro mātou ko whai o mea pala i loto kai ki o fia mātou. Ase na pai o ngata te usunga te mutu uloto ka te kasi. Whakatonu ka whakasino mai nei e te awara te mātou. Me te lai kau ko whaine mātou. O langa te nei o la mātou. Whakatai te mātou. E whaki mātou te atua. Mo tino katiko. Kari ka patasi i rote tau e kāle si e te. E ora kai fia mātou te atua. E taki tonu mātou. Mo se ai koe te atua, se ai se mea na whaine mātou. Ai au nana tō whakatasi mai, e nei ko pēni atu i mātou, te taera mai i asu. E mārunga te moto, ai te atua. Te mea aro whakakisimasi a koe ne tuku mai kia mātou. Te ratu, ana mai te moto wani ki whakaora ko i Yesu. Te wau ai e se uara māra. Asi mai nei te roke maanaro. I mundo wali whakao. Kata kia mātou te atua. E whakatoka ne koe a mea katoka nā. Mo te whakao tana. O mātou tā naka. O te rarelani. Tēnā te mundo tāno te atua te mundo te mana. E whakani atu te kai nei. Koe te alofa. Ke te rarelani. Maulano matou i tōlanga e lavina ne matou. I tūlanga kese. E sāsare ni matou i kuma i tūlalo lagi. I lo te kāina, penua, ne kālesia. Te vāo te chino te Swatino. Te vāo te mātua, te tama. Tamanani te natama. Tamarihi ki o lo tō tamana mo tō mātua. E whakamaulalo matou ki a koe te tua i tū tamana. Awa e reakalo matou me. Se makatalo te tō. Mo te sapa atoa me e whaine mātou. Kai te rara e se tusa, mo te kilo ngātou e tua. O ala koe ki tōka maura ronga pia koe te tūtonu mai te tua. Tuke mea e vai mātou, na ko te ngani tūnaro lagi o lagina ne mātou. Kai kai tōnu mātou. Me te mātou i Yesu kere se inunga te sātau. O ia. E whakamanga lo nia. Āna sāna mātou. Tēnā te whakamaura ronga, vai te tūtonu te ringe tua. E talo mātou tau whakamangalo, o te me whakamangalo ni a moto oroto. Ai mai se mātou tau. Te ngoi Yesu, whakamaulalo te mātou.
mātou, me mumura e watu ni mātou, o te pau o te asu tēnei ki mātou. Te aso e tāua, me mai nei te mana wa pau ki mātou. Nara ka te tono i mātou i o whakamanga mo mātou. Tēnei kia wala waka i atu i mātou, te tua. Ia mai nei wa te ora, me maro ki mātou. Me re pai ki mātou, sa sare, i tau sa aroa tēnei. Te tua tō ka mana, am tō mana konga, kone waro ni ma tēnei koe. I tō roto hau mai mātou a kai atu tāwe, koe ki aropa. Mamani i mai nei koe, tau e ka resia, nei ko mā pōpo i lote tō kore tapu. Ia melata melata ki o mai, tak ke para ulawe, mātou tasi roa, i mutu a kai ngā tēnei ki a koe kai. Ai mai se, tau e ka resia o mā pōpo, ai mai se pai whiau, ko pai ki mātou ki rotu o watu ei, o ki ki ngā mō tāwe ngā te. Te tua tū te mana, e a kai atu mātou, ki pēnā o patasi mai koe, te waki ngā mātou tēnei. I mea kei roi mātou, i a koe o te tua e ora, mai te kāmi tāma, ni ki o pātou e roki senga. Te tua tū te mana, mātou e a kai atu, mātou si mene ka tū roto. E a kai atu mātou, a kei whai o tō tūstanga. I ro te a kai atu moe mātou, se whai o tō tūstanga. Ko whai mātou i a wau te tua se aropa ki mātou. Te tua tū mana, mātou si mai o tō roto. Me kei roi mātou koe o te tua. E rā, e ka whai te mātou, o whai o te toroa, te kau matasi, whakatoana ki kā koe, o tumuto o tua e o tasi. Te tua tū te mana, e rā tumuto a kai ngā ki o mua te tua. Whakatasi mo manatu, whakau paua, ora e ngaro i o tō roto. Koe koe mo tēnei koe, koe kero. Whakamani e whatasi mai te koe, me ki a wātu tō mai. Notis partaku, te mo ki ngā mātou, e wātu ki o mua. Nā te tō mana konga, i ngō hoi Jesu. Talo te mātou nei. Amen. Moni te tuaftai, anoi la one. Whatapare la o te tausanga, te tua. Uma watu e kia ia, wikinga mo tawe, sena te mai. Toi wikia ni tātou te nalo ki pesa. Kōwhai.
tukayo kamatate matato aleke familia sangai fokio fitu of familia ape ko di familia to familia fok ada sama-sama Merry Christmas. Mandi Christmas. la whaftai o te launga te ngoa te atua te tamana te tama mo te maua te matua te launga ma te tusi te lane whaitau e tātou o whiriwhiri a te whaitau se furu mo te skutas te la whaipe nei kaine whai atu te angeru ke lātou samata i loke ko au mai ne au te talandai mo koutou ka whakawhiawhia i tino katoa i te poelo te nei o kai tā vita whanau e te tau whaolo o ke liso o te aleki. But the angel said to them, don't be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all the people. This very day in David's town, your Savior was born. Praise the Lord. Te manatu autua te raunga e whaipe nei. Nā una whoki ni au te pese tēnei no suatu. Fia, me ko whanau mai te whakau. Be joyful, for your Savior is born. What is so special about Christmas for our young children? What is so special about Christmas? Why do we celebrate Christmas? Oh, you. Thank you. What's your answer? Celebrate God's birthday. God's gift through His Son Jesus. Yes. Thank you for that. Yes, that's exactly right. We're here to celebrate our Lord and Savior, the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a joyful time. This is not just an ordinary birth, but it's a birth of a God in human form, the birth of our Lord and Savior. And that's why this day is so special. So next time when you eat your ice cream or your chocolate bar you receive for Christmas, always remember Jesus is the reason for this season, for celebrating. For without His love, you won't have a bar of chocolate or you won't have an ice cream. So always remember Jesus, and not about your tummy getting full and all the things around you. So remember that, but be joyful today because our Savior is born. The first Christmas is described in Luke with the announcement of the birth of Jesus to the shepherds in the fields by the angel. The news came as a surprise, yet the shepherds were keen to find out the truth about this good news. The angel gave them a sign that they would find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. The shepherds found everything just as the angel had told them. When they arrived in Bethlehem, they told Mary and Joseph what the angel told them about baby Jesus. They even told many others about it, and all who heard it were amazed. And in the end, shepherds went back singing praises to God for all the truth they had witnessed. During Christmas, we often see a lot of people celebrating Christmas in many different ways and forms.
let alone feelings. But what exactly are they celebrating? Many people today celebrate Christmas because of the tradition. For some, they just tag along with what others are doing. Instead of honoring God, they rejoice in worldly things, and all for the wrong reasons. The good news of our Savior being born is the greatest gift we could ever receive. It is the joy rooted in what Christmas means and flows from knowing that God has come near, for He hasn't forgotten us. He came to save us. That said, I charge you to be joyful, for your Savior is born. May the true spirit of Christmas fill your heart with joy, peace, and love. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in shall not perish but have eternal life. Dolanga denai e se me tau ko la se fai o ngalo ka puli ne tato mai se ko me la se ko la no tupu ki to langa io me ko me ko la no tupu taimi o to langa mai se ko ki ko tala mua tala ka sorpit tala ne longo i tato i winga mo me tupu ia so ko te ka mana tua fai lo ne tato o me ko nei la singa o me tupu pe nei a singa ka e se mau tinoa i tato o ke ma taimi tato no fo ka mafo fau mafa me na winga o me ko nei a ia no tupu e ia me ko nei e la bene tato tala me ke se tulanga ka singa de nei ki tau si mamo ka singa mau tinoa na te angelu ki tau si mamoe sa matapu kiloke wa mai ne au ki tala lei mo koutou ka whakawhiawhia i e tino rato te poiro te nei te whakai ka vita whana wei ke tau whakaola ke liso o te ali se lo ne au ke koutou a kua au seki la velo ne au se angelu to kora e o whoki ki aku moi mitinga se mana tua whoki ne au mo miti au si angelu. E mo ne fai koti ne la vene au si angelu. E aso te na si aso. E se te me fai o puri au. Se ngalo ka mana tua fai roa ne au. E aso. Tala e fai mai tau si mamoe ne nofo te pao, te po, te na. Se ta mate ne kura fetu, te rangi, te lingo foki ma te po. Sulu te masina. Mate de sosoani fongi tausinga o tau mamoe man fe kai mo tino famea se o que foki me tau tupu de poten vanga na ko leo rato e la mona sautala e fa kama tala mu a te bowlinga de pone ko sumina mainanga te ange te lang e la fa saya tu abatu te tala le de rato o ko ilo to to mata ku ko na le fata se foki tau te lang la ne vidia to ila to vidia tua te tinga te frasinga te na no la tuei tau si mamoe i petelema te fata to ne la to te kau te angel te winga mo te fana mai o te whakaola Kristo de whakailonga lai ka maamia i e mea manei la de fola tu ne te angelu ko te tamali le la ka mau atu le la tau e whaka pulu i rau ngatu kai moe i te tarifanga i manu le ne tonu te mea ne mori mau ne tau si mamoe kai mine o kwatu i la tau ki pete leni mau atu ne la tau o Maria mo Josefa le la befoki ne la tau te tamali ke ta kato te tarifanga i manu kai whaka pulu mai ki rau ngatu langa whakasinga te angelu ki tau si mamoe. Tulanga ne whakamaunia i tau si mamoe te whakailonga winga mo te whanau mai whakaola. Ne tulanga lei katoa kai ta whasini taua whamafuanga o te whiawhia. Mo te whakatuanaki o tau si mamoe. O tine mōri mautonu ne la tō mo te mautino. Te whekau mai te tua
o te whoki ni whakatonu ni rātou o te muna te angelu ki rātou. E winga ma te whakailonga te rā ka whakapātonu e i tana tārai. Ki tausi mā moe, lapa kai toe whakasinga te nei. Se isi mea ka toe ave nei e te atea te rotou fia. Mai te mea ko oti ni mōri mau ni rātou. Mea ka tōko nei ni tupu ka se mwhai whakapuri ni rātou. Nā ka masaua whailoa ni rātou. Se ngata i te masaua, ka pēnā whoki o toe, talati whoki ni rātou kini sti. O wai manatua whailoa ni rātou, muna te angelu. Me te tala se tala e whakawhia i e tino katoa. Te rara se tala e tau funa. Ka se tala e tau fola o tala i tino. Tēnei tonu te mea ni whai ni tau si mā moe. Taimi ni o kwatua i rātou tu pete lema. Whai me tala katoa ni tau si mā moe. Te Maria mo Yosef. A mea katoa ni takuatu ni te angelu o winga mo te mariki. E takou pe whoki e tino ni ofo i mea katoa ni talatu ni tau si mā moe konea. Te rara tau si mā moe, rātou whoki konana, tā laine rātou te tala lei. O winga mo te kirisimasi mo mua. Se ngata ne whai rātou mo tino tau si mā moe, ka ne whai whoki rātou mo tino fola o te tala lei. Tala fia. O winga mo te whanau mai o te whakaola. Taina Cristiano, mo te kāresia tapu o te tua, te tala lei, tala whakawhia. Tala whoki te nā e tau mo tātou te vai tau te nei. Te tala ki te whanau mainga o te whakaola. Te tala fia te nā. Se ngata mo tātou fua, ai mo tino katoa. Te rā mo te kismasi te nei, o whai atua o fia, ne ko whanau mai te tau whakaola. Te whesini e ola mo tātou te aso te nei. Se a te vai ngā fia. Se a te vai ngā fia, ka fia i koe, i te Krismasi te nei. Saua me opi a langona. O te vai tau te nei mo ana fia ngā. Te tonu au e loa whakatasi ne tātou, o mea masani tupu te vai tau te nei. Tala te ananga marunga te whisiri, to e whakala mai ki tātou, tūlanga tonu, tawai mo tātou fia. Mana konga te launga, whakai te fia, konga i tonu ne whakatū, ia me ne mafu a e te aso Krismasi. Mona ne au a disi muna tau sang, e lea ke lo tātou, mea whaine tātou kokoro te lei. Kai te rala e se tonu mo te tua. E taimi penai e lasi te pokotia e tina whakiloa tātou, mai se loa o whai e tūlanga whalatunga, mo tū, whaiwhainga e masani, o whai tau sanga katoa. Tūlanga whamataka, whai ko ngalo atu o te ananga tonu o te whai tau. Ko mawhatū tātou, i whaiwhainga mo tū o la e masani o whaine tātou e tau penei. Ala te taua o te whekau te aso nei to e whamasaua mai e to e whamawhanga mai whoki ki tātou a te taua o te aso te nei whamanatu ne tātou te aso te whanau mai ei whakaula. Tāua whoki ei, se naka fua te fia o tātou te aso Krismasi te nei. O a te tala e whai mai, tau si mā moe, ne toi whoki. Ne toi whoki ki whea. Ne whoki, ne toi whakasoko o tō ngā luenga ki pāo. E pērā me ne tau si mā moe. Kai taimi ne whoki i rātou me wiki, kai whakawhitai rātou ki te tua mo mea tonu katoa. Me mōri mau ne rātou. Te rā te fia, se ngata fua i te aso Krismasi tene. Ka e tau pēnā i aso kato. Ka whai kōti atu te Krismasi tene, pau tau sanga fō, whakatū mau a te fia tēnā, pēnā whoki mo aso katoa o te ona. Te whakatū mau, whanau ne tātou Iesu i loto i tō langa,
te whakatu mau e whiawhia tātou o tēnā whakaotanga e ala tū e kuniso Yesu. Whainga tēnei, ka whai whoki e tātou mo tina mori mau whakamaa e kuniso Yesu. Muna tonu mo tātou, o ia tātou te tu. E ne manatua nei ia koe, wau, tātou katoa nei, tangata angasa. O tēnā mea alofa tēnei mo te raunanga. Pena i roa o lofa mai te tua te raulangi, mai ne ia tēnā tāma toko tasi. O te mea se mālaia, so se tine whakatua naki, aia, maua neia, a te ola e sega te mai. Anu ia katoa o lua, i te aso Krismasi tēnei, te lofa tau anoa o te tua. Amen. Koe wikiane tātou tēnā lofa te pese, o whakataka mai, i kinga te whakataka mai.
koe na whai maua ni mātou, e mi tēnei, ko watu ni mātou, sei ko whamoe goenga, mo tau ngā goenga, ni mo te motu tēnei. Whamia ne koe, ngāna ni koa, e ngā tau, e ngā o kuma mai mātou katoa, muia, whine mua koe kaku tamana, whatau anō koe i sūr, ni ko reki whakau, e ngā whoki, ngā whatamai, ko ngā whatu nei, ke o watu te sena tamai, sena tamai i loa. Amen. Mas tato tau sangat tenai malo mina failo te ro fam jangan le te tu tau singa tu tato ai amatanga tau sangat mai lo tenai tenai ora mo te malo se malo failo ne tato ui ya la pai tanga pai na lo patas ni tato ulang ai fortai pe omia ni tato ya so fa mo ni ada mission. Saya dia pulang matato, kita masalah formal tu Malaysia, kita stop jadi menabak, telur tu kau kata tato, time itu telur amat itu sepuluh, kita tayap, penet belum time itu amat lagi telur tato, buat telur tato, kata kita los masuk oleh tato Malaysia, tapi lagi nak foto sama pulang tato. Kayak nenek, ini waktu fogiro, kemudian waktu Christmas, keluar, kain, aku fokus, tahu nenek, fokus yang sini, kayak rosal atau matur, tahu sekarang kayak mana, tidak lalu deh, waktu makan kaki, manusia atau keluar, ya lokal, jangan deh, manusia Christmas.